I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ljudi, danas igramo Skywars. Kao što vidite, mi smo nalazimo se u staklenom kavezu. I sad čekamo još ljudi da dođu, kao što vidite ima tamo nekoliko i još jedan tamo. Čekaj, šta hoće ovaj? Ok. Kao što vidite imam novi skin, neki zove se kao Ninja Fire and Water. Tako se zove, neću da jedem govno na engleskom. Kao što vidite, ovo niste baš toliko, evo ga počinjemo za 20 sekundi, niste baš podržali onu igricu, ok evo ga, runda je počela, tako da, niste baš podržali onu igricu Mortal Blade, a ja sam se nadao da ćete stvarno podržati, pošto mi igrica se stvarno puno dopala, ali nema veze, tako da, ajmo dole da se idemo. Imamo što ovdje ima, evo, ima chest. Ok, imamo odmah ovo. Cipelice. Šubre. Evo ga još jedan chest. Tu imamo štapići, meso. Ok, to mi ništa nije više potrebno, tako da idemo gore. Evo ga, popeli smo se i sad vidim da dobro sam se sad obukao. U stvari to je već bilo na mene i samo sam dodao još cipelici i to je to. Tako da, ajmo sada da izgradimo neki mostić na nekom ostrvcetu, samo da vidim da me neko ne zvizne strelom i da se sjebem i da padnem dole. Nadam se da neće, tako da idemo na onu stranu ili na ovu. Ok, idemo na min... Ne. Možda ima strelu, možda ima... Ček. Evo ga. Ima strelu, ima i ovaj grud me gađa. A? Jel ima? Ima. Hoće da me boriš, a? To ne može. Ok, idem ja ovamo. Samo da me ne zvizne. Ok, čekaj. Nadam se da neće da me dira. Čekajte, ljudi, moramo sad da razmislimo dobro gdje ćemo. Ovo ima bow, vidim. Čekajte, evo. Sad ne može mi ništa. Na koju stranu, pošto... Opa. 100% ovaj nema ništa, tako da prelazimo na njegovu stranu. Ajmo polako. Ok, idemo. Samo se nadam da me niko neće oboriti. Pošto bih baš volio da pobedim u ovom Skywars. I'm a friend, hoćeš tim? A? Ćeš tim? Aj tim, hoćeš? Ok, tim. Ok, kod ovog sam imamo sreće, tim smo. Samo da me ne prevari. Ok, vi se bio. Ajmo mi dolećemo. Idemo. Samo da nema strelu da... Opa. Rupa, a ćeš mene? Pa nema, što tako? Čekaj, vidimo što ovdje ima. Ovdje nema ništa. Čekajte ljudi, samo da stavim pauzu časkom. I evo nas ljudi, nastavljamo. Ne znam šta mi se desilo s ovim. Nešto sam zezano, tako da... sad je sve ok i nastavljamo. Ok, ovdje nema ništa. Čekajte. Ovdje neki. Samo, ne. I da sam ubio to, ti ćeš sam da se kačiš, ok. Samo ovdje imamo koje on imač imao. Ok, to bacamo. Ovdje šlem imamo, dobar. Čini mi se da je imao, šta je jače ovo. Ajde uzet ću iron. Čekajte. Pošto je ovo stavljeno, ne! Dobro, tu je. Ništa se ne brinimo. Tako da, evo, bacit ćemo ovo. Znači, Minecraft ću skoro stalno snimati, pošto kad sam igrao ono sa bratom Minecraft kao zombi apokalipsu, malko ste više podržali, tako da ću nastaviti tako da snimam. Ok, evo je jedan.
Ali čuo sam dosta youtubera da Minecraft igrica propada iz dana u dan. Ok, mrtav si, pao si. Idemo bre, skoro smo ovdje najjači na ostrovu. Ok, ovaj će, možda ima strelu, čekajte da izgradim zidić. Da me ne bi slučajno oborio dole. I da padnem, bez veze kao neka budala. Ok, ovdje ćemo da izgradimo mostić. A? Da li ima? Ovo je rizično, ljudi, šta radim. Ali, prelazimo ovamo. Beži. Ok. Stani. Di ćeš? Stani. O, kad bi imao sad strelu. O, upao sam. Nadam se da nije to onaj lik s kim sam timovo. Padni. Ne. What the fuck? Stani. Ne, jebem te usta. Pobeži gor. Ok, ništa ljudi, penjam se gore. Ne, bežimo bolje. Možda ima nešto da me pogodi slučajno. Da spadnem bez veze dole. Au, imao si mač, a? Pa siđi do. Siđi, morat ćeš da siđeš. Čekajte, ovako izradim zidić. Dođi si, nemoj. Čekajte, izgrani nekako stepenice do njega. Au, šta tebem bežiš, a? Čekajte, sad ćemo mi da ga stignemo gore. What the fuck, udari u nešto. Vi budala. O majko moja. Narkomana. A what the fuck, lago je. Ne! What the fuck je ovo? Ne, pao sam! Ne! What the fuck se ovo dešava? Ok ljudi, ovaj je pobedio. Samo da im koliko snimam. Pa mislim da ćemo ljudi da završimo ovdje klip. Ako vam se svidio ovaj klip, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi Skywarsa. Ćao!